je gotov s prvom rudnom štrukli. Hoćeš komad jedan? Ne, hvala, ne. Reci, molim te, ko je donio ovu kuvertu? Ne znam, poštar valjda, zašto? Jesi ga ti vidjela? Ne, pa ja sam to izvadila iz kaslića, zašto? Ja mislim, ovo nema markicu, nema ništa. Pa šta je unutra? Nešto za mene, ne, sve je u redu, hvala ti . Ma mama, jesi dobro? Jesam, mama bi se zavrtila. A di ćeš? Idem nešto obaviti, ti samo tu puti, sve će biti u redu, ne brini, moram samo. Pa ni ne brinem se. Isuse Bože. Ne mogu vjerovati. Teta Jasna, dajte mi ju. Saša? Da, što je bilo? Učinilo mi se... Ne. Ovo je Sebastian, znate. Drago mi je. Moj prijatelj. Da. A ovo je teta Jasna, ona je od Bojaninog dečka mama. Mislim da smo se upoznali na večeri. A da, točno, valjda. Jesmo. Saša, dušo, možemo li razgovarati nasamo? Teta Jasna, ali ja mislim da sad nije pravi trenutak. Ali stvarno bih trebala. Saša, mogu se ja maknuti, nije problem. Ne, ako je nešto bitno, recite. Ma nije ništa. Dobro, ne znam. Nema veze. Drago mi je da smo se sreli. Jako mi lijepo izgledaš. Hvala. A mala je... Sara je prekrasna. Hvala. Što je to bilo? Nemam pojma. Zbilja čudno. Da. Jako čudno. I onda, dobro? Možete li nam dati vaš ekskluzivni intervju o napisima u medijima? A kako može biti ekskluzivno nešto nakon ovih napada vaših kolega koji su... Nakon što ste ipak ostali uz Emu i najavljujete skorašnje vjenčanje, određeni krugovi počeli su špekulirati o tome da je Emina trudnoća bila samo marketinški trik. I nakon što saznamo da ona ipak ne nosi vaše dijete i to što se slučajno poklapa sa prestankom snimanja... Na takvi slučaj gluposti ja nemam komentara, vjerujte. A možete mi reći vaša ljubav je prava ili lažna? Pa šta vi mislite, prava ili lažna? Što je vaš odgovor? Kako možete tako nešto pitati? Što vam nije jasno u našoj izjavi, u našem iskazu? Molim vas. Vi ste bi ja ovim godinama se bavio trikovima, da meni je potrebno da se bavim tim glupostima. Nosite se u tri... Pa evo nek to bude ekskluzivni moj intervju u odnosu na vas. A možete mi reći, to jest dati vaš komentar na Eminu navodnu ulogu u filmu Paola Pistolinija? Pa pitajte mladu damu, ja nisam njen menadžer. Istina je da mi je ponuđena uloga, a odluku ćemo donijeti zajedno. Hvala. Molim. Ništa sve ove pošte. Dušo, znaš šta i to... Ne, molim te, i to smo morali obaviti. Dobro, ja ne znam da li me više živcira kad čitam neistine o sebi po novinama ili kad stojim tu ko na sudu i odgovaram na glupa i bezobrazna pitanja. Da, i nemoj mi reći da sam sama kriva, zato jer znam da jesam. Žao mi je. I hvala ti što po 100. put prolaziš ovo sa mnom. Sad znam što je ljubav. Emice, da Dušo bez brige, slušaj ti kažem, mi ćemo biti vijest dana, onda će doći neki drugi jadnici koji će oni dovesti ovdje, onda će oni biti na tapetu i to tako ide. Ema, ti si na redu. Ok, idemo. Idemo. Ajde, pa. Ovo mi je zadnja scena. Stan, ovdje moraš to uraditi, ajde. Volim. Stan, ali slušaj, ja tebe volim, ali čekajte, ajde, ajde, Emice, ajde. Jalo, da? Ej, tata. Reci, Vanjuška. Čuj, ja sam na hitno i voljela bih da dođeš.
Kaj ti se nešto dogodilo? Ma ne meni. Nego? Čuj, mama je ovdje. Popila je previše tableta za smirenje i jako je loše i tražila je da te vidim, molim te. O, prijatelju, napokon si došao k sebi. Koliko sati? Sve dugo spao. Predugo. Što me nisi probudio? Misliš da nisam probao? Ali ti si nisi dao. Ja ne znam kako ona tvoja izdrži s tobom. Tebe ne bi ni top krevko probudio. Ne znam stvarno šta mi se desilo. Znam ja, malo previše pive. Previše. Popio sam samo jedne. Teško. Znaš kakvom smo te stanju našli ovdje? Kako? Stari, razvalio se ko stoka. Ostavio sam te samog sat vremena, kad sam se vratio, našao sam te kako ležiš među bocama. Jedva smo te odvukli odavde. Treba se mi pošalješ kući. O, vjeruj mi, to ne bi bila dobra ideja. Nisam te vidio tako razvaljeno dugo, a i ne mislim tvojoj ženi si bilo drago da te vidjela takvog. Šta malo si spavao i to je to. Što mi nije jasno što se dogodilo. A ne čudi me, praktički si bio u nesvijesti. Ajde, nije ništa strašno. Svima nam se zelamo jednom u životu. A i ono, kako smo se dogovorili, sve što se dogodi na momačkoj, ostaje među nama. Svaka čast, stara moja. Znači, uspjela je? Točno onako kako sam zamislila. Nisam ti stigla prije reći, ali prava si profesionalka. Pa dobro, mislim, mene baš briga što klijent želi. Bitno je da dobro plati. A tvoji su razlozi valjda opravdani. Šta se to znači? A ništa, vidjela sam fotke na displeju. Ne izgledaju baš lijepo. Mislim, mene baš briga, ja ništa ne riskiram, ali da sam žena tog frajera, ostavila bi ga u roku dok si rekao keks. Pa da, to je nekako bio i plan Evice. A da, ali činio se drag. Čekaj, o čemu ti pričaš? Pa ništa posebno, nego, mislim, cijelo večer je stajao, a nije čak ni pogledao moju točku koja je, by the way, bila odlična. Da, vjerujem da je. Ma nekako je, znaš, to rijetko viđem, ali kao da je jedva čekao da ode doma svoje žene. Čekaj, šta je tebi? Molim? Ej, šta je tebi? Čekaj, sam ja tebi tražila psihološki profil tog frajera ili da si polugola legneš na njega? Pa, ovo drugo. Da, jesam ti dobro platila za to? Jo, jesi, dobro. Pa dobro da mi molim te nemoj držati ovdje moralne prodike, okej? Jer najmanje od svih ljudi to očekujemo od tebe, okej? I mene uopće ne zanima kakav je on frajer, shvaćaš? A osim toga, svi su oni takvi na početku. A onda nakon nekoliko godina više ga ne bi morala nagovarati na to, okej? Pa nismo ga baš nagovarale, više smo ga drogirale. Gle, znaš šta? Imaš malo predugačak jezik za nekog za koga ja plaćam. Okej? Uostalom, ja sam učinila svojoj mami uslugu. A ti plati kavu jer znam da imaš za to. Kako god ti kažeš. Vanjuška, ti si. Mislila sam da je tata. Da, ja sam. Kako se osjećaš? O, bolje. Bolje sad. Kad znam da si ga zvala, zvala si ga, jel? Da, jesam, zvala sam ga samo... Nemoj mi, molim te, reći da radi. Ja znam da je on sve svoje snimio. Mama, rekla sam mu sve i rekao je da ne može doći. Molim? Zašto? Što je rekao? Zašto? Rekao da ne može doći. O Bože dragi, sigurno mu ona mala kravetina to ne dopušta. Vanjuška, ti moraš otići do njega. Ti njemu moraš reći kako je meni jako loše. Koliko je meni loše, ti ga moraš dovući
dovući ovamo, Vanjuška. Zbilja moraš, ne, ja to zahtijevam od tebe, ja to zahtijevam od tebe. On ne bi tako hladno reagirao, Vanjuška, on to nikada ne bi. Mama, gledaj, ja znam dok sam razgovarala s njim da je bio sam. I... Da, što je rekao? Rekao je da ne želi doći. Rekao da ne? Da, to? On se ženi za par dana. Da, i on tebe krivi za sve ovo po novinama. Molim te. I rekao je da ne želi da ti daje lažnu nadu. Lažnu nadu, to je rekao. To je rekao, Bože, ne. O ne. Mama, molim te. Mama, hej, polako. Mama, moram ići. Moram ići. Mama. Moram ići, ne. Uđi. Čuj, di da ostavim? Možeš tu, eto. Znaš što, mala je zaspala, idem ja spustiti u krevetić. Samo daj. Da, malo je neuredno. Oprosti. A ne moraš se ispričavati. Ma ne, neuredno je i malo, inače se trudimo ne razbacivati stvari, ali prijateljica mi je jako često dežurna, ja sam u neku ruku dežurna, pa tako da... Baš lijepo od nje da ti hoće pomoći. Mislim, dok se ne snađeš. Pa bojim se da to nije dok se ne snađem, nego više zauvijek ili dok ona ne ode. Ali nemoj me krivo shvatiti, ne bunim se, ja super nam je stvarno. Znaš, malo kad unatrag pogledam svoj život, onda shvatim da je možda ovako najbolje ispalo za mene. A Hana je divna osoba. Stvarno jedina na koju se zaista mogu osloniti. Jesi možda ti za jednu kavicu u ovom neurednom stanu? Znaš da sam baš to pomislio. Ali se nisam usudio pitati, znaš. Zašto? Pa nisam se htio nametati, čuj, ipak je tu mala beba, pa mislio sam možda samo šetnja i... Tako ti to s bebama, spavaju, plaču, piške. Ne, plaču i piške. Da, ako su zdrave, a Sara, hvala Bogu, je. Voljela bi se češće viđati s tobom. Ponekad mi je jako dosadno, znaš. Stvarno? Grozna sam, jel da? Nisam to trebala tako priznati. Kad si ti u pitanju, ne možeš mi biti grozna. A daj mi reci, a što ti radiš s nama ovdje? Zašto? Pa, mislim, s takvom karijerom, s takvim socijalnim životom i... A ti znaš kakav je moj socijalni život? Ajde, pa vidjela sam vani Da, svaka druga žena ti je prišla, značajno te pozdravila. Ma nemoj, ti si to primijetila. A ti nisi, a? Pa, iskreno, ti si najzanimljivija osoba koju sam upoznao nakon dugo vremena. Ja s malom curicom. Pa da. S tom malom curicom si još zanimljivija. Vanja, žao mi je, ali... Gdje su je odveli? Par dana na psihijatriju. Isuse. Dobro, gledaj, to je samo par dana, dok ona lijepo ne dođe k sebi. Joj, daj, Vanja, tvoja mama je jaka žena. Ovo snimanje, to je valjda to toliko iscrpilo da je počelo djelovati na njezinu psihu. Ali to nije ni čudo za ženu u njezinu godina. Ne, ja mislim da nije samo to. Dobro, ne bi sad htjela ulaziti u vaše obiteljske privatne probleme. Ma nije najgora stvar koja se čovjeku može dogoditi da ostane par dana u bolnici. A lijepo si ti to diplomatski posložila, par dana u bolnici. Gle, vjeruj mi, ovo je najbolje za nju u ovakvom stanju. Ja doista ne mogu vjerovati da je to toliko pogodilo. A ljudi su puno slabiji nego što oni to misle. Hana, reci, kad ih mogu vidjeti?
Pa mi je jesmo malo primirili, ali ne znam, ja bi ti preporučila da pričekaš, da ona se odmori, da odspava, da ju vidiš onda tek na večer. Ja u međuvremenu mogu nazvati Sašu, pa ako hoćeš da ti pravi društvo. Nemoj, molim te, ne bih htjela sad uzorijavati dok je sa Sarom i tako. Dobro, ali mislim, vidim da ni tebi nije lako. Ne moraš se brinut, nazvat ću ja nekoga ko će mi pokupiti i tako je. Dobro, gle, ja imam gužu sad, ja bi morala ići, a ti možeš ovdje ostati koliko god želiš. Dobro? Ajde. Molim. Ej, Tami, nisam baš dobra. Da, onda smo obje u istom stanju. Pa što je sad bilo? A Vanja, ne mogu ti ni pričati. Ej, molim te, možeš li doći do mene? Mama mi je završila u bolnici. Čuj, ja se ne mogu ni pomaknuti. Ej, ali ja ne znam koga da nazovem. Oprosti, moram ići. Tamara, što je bilo? Isuse. Halo? Ej, Bog, možeš li mi, molim te, pomoći? Mama mi je u bolnici. Tamara, ja ne znam... Šta je ovo, Tamara? Ti mene pitaš? Pa da, jer ja ne znam... Ti ne znaš koja je ta žena na slici? A dobro, to znam. A, to znaš. Vidi, to je striptizeta. Ma nemoj striptizeta, vidiš, ja sam baš sigurna da ti je to ljubavnica koja se tako oblači da bi tebe zabavljala dok sam ja na kemoterapiji. Molim? Ma čuo si me. Čekaj, ti valjda ne misliš da sam ja ovo... Što je ovo? Što je ovo? Prijatelj, sekunde, ja ne znam ništa što... Gle, samo izađi, sad izađi, molim te, iz ovog stana, što prije. Što prije? Čekaj, ti se hoćeš da se ja odselim? Što bi ti nakon svega ostao ovdje? Pa ne, ali Tamara, ovo nije istina. Nego što je to, optička varka? Ti nisi na ovoj slici gol i nekakva nepoznata žena koja nisam ja. Mislim, to je ono što ja vidim. A dobro, to vidim i ja. Da, zašto ti tako vidiš? Zato što je to tako, zato što je to istina. Nije, Tamara, to... Molim te, izađi, dovoljno mi je teško i ovako. Čekaj, molim te, Tamara, smiri se. Ovo je... Dobro, onda reci, objasni, molim te, što se po tebi to događalo? Što je to bilo? Pa ništa, ja sam sve vreme bio sa Nebojšom, pričali smo o tebi i... Aha, kako se onda dogodila ova maloljetnica? Pa ne znam. Osim... Čekaj, osim ako... Osim ako što? Pa ne vidiš, Nebojša mi je rekao da sam ja bio potpuno pijana. Ja sam potpuno siguran da ja nisam popio ni jedno pivo. Da sam jedno pivo popio. Ne stani, molim te. Ne, ali, Tamara, ovo je namešteno. Molim? Ja ti se kunem, ovo je namešteno. O čemu ti pričaš? Kunem ti se, Tamara. Zašto ti si se meni kleo jučer da ćeš doći do ponoći, a vratio si se malo prije 12, ali idući dan. A vidiš, dokazi tvoje lude noći su stigli prije tebe. Pa dobro, ali... Ja sam deo noći bio u nesvesti i... Još te ne verujem da se ovako nešto... A sad se više ne zaklinješ, se samo više nisi siguran, jeli? Pa ne verujem, ne mogu sad tačno da se sjetim, zato što nije mi bilo dobro i... Molim te, nestani, izađi, nestani. Ne mogu da odem pre nego što ovo rešim. Ma nemam mi šta rješavati. Ne, Tamara. Mene je tebe pun kufer. Znaš šta, ako ti ne odeš, ja ću tebe izbaciti golim rukama. Čekaj, Tamara, smiri se, shvati da ja ni pijan ni drogiran ovo tebi nikad u životu ne bi uradio. Ma gubi se! Vidi, znam da si uzrujana, polako, samo se smiri. Prestani više, zašuti već jednom! Što ja ne razumijem? Ma dala sam ti sve, ime, imunitet, posao, stan, auto. A ti si meni obećao, jedino što sam od tebe htjela je vjernost i odanost, ali ti nisi u stanju to pružiti. Ma trebala sam odmah znati da ćeš ti biti i ostati jedan običan žigolo, pa sve što imaš na sebi kupili su ti drugi, pa i ovaj prsten sam ja kupila. Ne misliš da ozbiljno? Ti si jedno obično smeća čovjeka. Tamara!
Cijeli dan samo sjediš ovdje. A šta bi trebalo? Tvoj otac je sam u firmi. Mama, ali to znam i bez tebe. Jel ti znaš koliko se on muči? A jel ti znaš kako na mene utječe činjenica da su moji roditelji oteli moje dijete njegovoj majci i planirali ga zauvijek zadržati, a bez da prije toga mene obavijeste? Ha? Pa dobro, to nije bilo trajno rješenje. Znaš šta je uopće s tobom? Razgovaramo o takvim stvarima kad ti uvijek napraviš kako stari kaže i uvijek njega poslušaš. Kao i svaka prava žena koja stoji čvrsto uz svog muškarca. I što to treba sad značiti? Vidi, i otac i ja smo pogriješili, ali moraš shvatiti da mi nismo na tome inzistirali. Shvati, ali ti moraš shvatiti. Ja svaki put nešto moram shvaćati. Luka, moraš shvatiti. Ni ti ni Iva niste savršeni roditelji. Slušaj me, mi možda nismo savršeni ljudi, ali kao roditelji se još uopće nismo imali prilike pokazati, razumiješ? Lako je zbog mene, ali ona u tom malome vidi Boga. I ti jako dobro znaš ko majka što to znači. Dobro, ajde. Pokajala sam se, nazovi to kako god hoćeš. Evo, pokajali smo se jedno i drugo, pogriješili smo. I što sad? Mali Luka je sad s njom. Bojim se da ga nikad više neću vidjeti. Pa ja ju ne bi krivio zbog toga. Dobro, snosim dio krivice, ali... Pa još postoji neki ja. Tvoj otac je dobar čovjek. Nije savršen, ali je dobar. Dobar je kao kruh. I sve što ovo radi samo u jednoj dobroj namjeri, da pomogne onima koji najviše voli u životu. Ne znam nija kako da se nosim sa cijelom tom situacijom. Ako ćeš me poslušat, molim te, odi do njega. On tamo radi, bori se za nešto što ni sam više ne zna što je. U ovoj cijeloj situaciji kad je Matija u komi, Pavle se okrenuo protiv nas, molim te, odi k njemu. Pomozi mu. Kako? Kako? Reci mu da ga voliš. Bodri ga. Molim te, to učini. Sad je vrijeme da ti vratiš sve ono što je tvoj otac učinio za tebe. Tu si, ha? Hvala Bogu da si došao. Kako je ona? Ma ne znam, uspavali su je. Tvrde da je tako bolje i evo sad čekam da se ona probudi i da me puste unutra. Mhm. Znaš šta, oprosti, ali ne izgledaš baš najbolje. No super, hvala, baš sam to trebala čuti. Ajde, dođi, volim te da idemo. Ne, moram ostati ovdje. Ne moraš ništa. Ništa se neće promijeniti za pol sata, ali moraš jesti, okej? Ne mogu ju ostaviti sama. Hoćeš ti? Neću, hvala. Gle, s obzirom na to što prolaziš, mogla bi se ti razboliti. Razumiješ? A tko će onda biti glavni potporan u obitelji? Ma nije tako. Nije tako, a? Ako nije tako, gdje su onda svi ostali? Imaju svojih problema. Ma imaš pravo, samo sam. Ajde, daj. Ajde, dođi, idemo. Ljubavi, o čemu razmišljaš? Po nečem što mi je Vanja danas rekla. A mislim što? Onak, cijeli dan si izvan sebe. Pa dobro, je to čudno s obzirom na sve što se desilo. Pa ne, nije. Mislim, ako hoćeš možemo otkazati vjenčanje. Mislim, odgoditi ga, prebaciti na neki drugi datum. Ili ga, ako hoćeš, otkazati skroz. Ima, o čemu ti pričaš? Pa mislim, ako je to problem, onda... Ne, naravno, ma daj. Samo nešto razmišljam, sam donio jednu odluku, odrezao sam sve stvari u životu koje do sad nisam riješio. Sve do tebe. I nadam se da neću opet biti povrijeđen. Nećeš, ljubavi, nikada. To mi je drago čuti, znači nije bilo uzalud, znači vrijedilo je truditi se to. Možeš ti meni samo reći o čemu se konkretno radi, jer ne razumijem? Slušaj, ne mogu, naravno, mislim... To je neka moja odluka, znaš. Znaš šta, odlučio sam, moram ti pokazati koliko mi je stalo do tebe.
Meni sad jasno da si ti neke stvari grešila u životu upravo zbog toga što nisi bila sigurna nas dvoje, tako? Tako je. Zato nas dvoje moramo biti bolji. Vjerujem. Ideja večera kod Draganovih je izvanredna. Stvarno. Govorim iskreno. I mi to moramo napraviti. Nas dvoje. Hoćemo, ljubav. Je li čaj gotovo? Daj pogledaj, ajde. A gdje si, zvijezdice? Ti si, ne mogu pričati sad. Pa zar ne znaš da nije baš pametno odbijati svoja budući producent? Paolo, i onako nisam ništa odlučila još. Ajde. Razmisli sa tom svojom lijepom, pametnom glavicom. Zar ne znaš da je to najpametnije što možeš učiniti? Oprosti, ali stvarno moram ići. Kaj, otkantala te malo, a? Rekla sam ti da je opasno. Ne brini. Past će ona. Sve one alfine padnu. Oprosti. Da. Svakako. Pa doći će netko. Da, ili ja, ili možda moj sin, da. Da, javit ćemo. Nisam znao da ćeš doći. Pa znaš šta, eto, nisam ni ja mislio, put me nanio. Ajde, drago mi. Da. Kome si to rekao da ću doći? Luka, Nijemci nas zovu da dođemo u Frankfurt. Zašto? Sad postoje dvije varijante. Jedna je ili nam se žele zahvaliti na suradnji i reći da smo izgubili sve, ili druga varijanta da su otkrili prevaru u koju se upetljao Pavle. Čekaj, zašto ti misliš da je to baš tako? Zato, Luka, što sam ja predugo u ovom poslu. I ja znam neke stvari, a Pavle ne zna. Ja znam da su ovakvi predugovori kakve je on sklopio kod nas nemoguće to napraviti. Nemoguće. Ali Njemci su oduševljeni, jel? A čekaj, jel mi možemo izvesti takve trikove? Možemo, Luka, možemo. Ali nećemo. Nećemo. A zašto nećemo? Pa nećemo iz dva razloga, ako te baš zanima. Prvi je razlog, ako Njemcima nije dovoljno što sam ja napravio sve za ovih 15 godina, sagradio sve ovo, pogledajte ovo carstvo. Dobro, jel, ako oni nisu s ovim zadovoljni, ako oni mene zezaju zbog poreza, kakvim se i oni bave svaki dan, nek idu u neku stvar, jel? A drugi razlog, Luka, je, nemam zbog koga. Ma daj, to nije istina. Da. Jedan sin mi zabija nož u leđa, a drugi... A šta je drugi radi? Šta drugi radi? Da. Drugi je ovdje, uz tebe i ne ide nikuda. Unatoč svemu? Unatoč svemu. Da. Ništa. Onda odi kući, spremi se i putuješ za Frankfurt. Ja. Ajde. Kad ti kažem, gotovo je. To što smo im pokazali dotuklo ih je. Draganovi nemaju šanse, kunim ti se. Da, znam, osim ako nešto ne smisle u zadnji trenutak. Pa naravno, ta opcija s tvojim starim uvijek postoji. Ali to još uvijek nije razlog da ti zvučiš tako nesretno i zabrinuto. Ma nije to. Nego? Opet privatno. A kakvi, gledaj, između nas, kako se tebi čine ti predugovori? Osim što sam ti 1000 puta rekla da su fantastični. Pa da, ali nije li baš to čudno? Pa sad, ja sam te odmah pitala kako ste to izveli. Ti naravno znaš kako ste to izveli. Slušaj, iskreno, ja sam taj dio posla prepustio svom partneru, ne? Pavle, pa ti znaš da predugovori nemaju pravnu vrijednost kao pravi ugovori. Znam, ali gledaj, taj čovjek... Izluđuje me to što mi ne želiš reći o kome se radi. Da, znam, ali on sigurno ne bi riskirao svoj posao, razumiješ? Čuj, nikad ne znaš. Znaš kako se te stvari izvode. Svaka strana, odnosno svaki od potpisnika predugovora, formalno može odustati od njega. Je, ali ne vidim zašto bi on to učinio. A zašto se ti sad odjednom uopće brineš? Ma znaš šta, možda je glupost. Ajde, nemoj samo nikom pričati o tome, dobro? Slušaj, ako te zaista brine, pokušaj pronaći način da to provjeriš prije nego što ti ovi dodijele zastupništvo.
Ne jede mi se, nemam apetit. Ne znam, nikad nisam razmišljala, kužiš, da se mojoj majci to može dogoditi. Postavljala se nekako u životu uvijek kao jaka, vječna, jača od svih nas. Pa da, mislim, svi mi razmišljamo o svojim roditeljima na taj način. Ma nije to tako, ovo je drugačije. Kužiš, uvijek sam mislila, možda će biti problema s tatom. Ali ne, evo, ispalo je drugačije. Pa mislio sam da niste baš bliski ti, mama, ha? Pa i nismo bile bliske, da i u tome je tragedija, kuži. Ja sam cijeli život, mrzila je. U principu, kužiš ovo, mislila da ju mrzim. I na kraju dana sam je bila u tom bolničkom, daj mi cigaretu, molim te. U tom bolničkom krevetu, hvala. Onak jadno, bez šminke, raspala sam se. I onda mi još doktorica rekla, veli, za ljude u njenim godinama je to opasno, takvi slomovi, takvi živčani slomovi, ko zna, Pa dobro, ali zašto je se to dogodilo? Pa ne znam. Nemam pojma. U zadnje vrijeme imala je nekakav čudan film, neku fiks ideju. Kao počela se mijenjati, truditi oko nas, svih nas i to. Starost. Možda i nije to, znaš. Počela je onako pričati kao od kad je napustila našeg oca, izgubila je i pravu ljubav time. Ona je dakle napustila? Da, i njega, i nas. Kuži, on ju više ne želi, a ona odjednom. Kuška mislim i evo. Ja njih gledam sa strane, vidim da su nesretni, ali ne mogu ni ja pomoći. Ma, nije to ni tvoj posao. Kuži, ne znam ako se njoj nešto desi. Pa valjda će biti sve okej. Ali dobro, gledaj, ovo tebi može biti dobra pouka. Ma znam, razmišljala sam o tome, kužiš, da joj kažem, mama, volim te, ne krivim te više za ništa, žao mi je, opraštam ti sve, sad dok sam velika, kužiš? Mislim, velika, sad dok sam shvatila da život jednostavno nije toliko, ne znam, rozasti i da je sve ipak malo kompliciranije. Dobro, nisam baš to htio reći, ali Nego? Lijepo si to rekla. Kad sam velika, misliš? Ne, htio sam zapravo reći da se zamisliš na time, da li ti želiš tako pod stare dane shvatiti da si ostala bez ljubavi svog života? Prosti što smetam, ja. Ništa, sve je u redu. I onako više ništa ne osjećam. Što je to? Umjetničko djelo. Zapravo jedna jako loša fotografija koja će tu ostati zauvijek da svjedoči moje neopisivoj gluposti, koja je svima bila jasna, osim valjda meni samo je. Znači, to je... Si ga prepoznao? Igor? Da, bravo. Jesi ti za jedan martini? To je sve što imam, jer sve njegovo omiljeno piće i njegove stvari bacila sam kroz prozor prije nekoliko sati. Znači, to je bilo to. Ja nadam se da susjedi nisu previše se uzrujali. Ti smiješ piti, Što? Čemu se radi sad? Ti nešto Robi, pokušavaš biti frajer, a ne ide ti. Zašto se ti uopće brineš za mene? Ne, Tamara, daj, molim te. Pusti. Ja znam da ti je teško, ali tvoje fizičko stanje ne dopušta da se tako ubijaš. Ne, molim te. Ja si želim večeras uništiti mozak, tako da kad sutra ujutro dođem kod odvjetnika nema više ni traga onih debilnih, nepotrebnih emocija i da mogu mirno zatražiti razvoj. Što ti uopće radiš ovdje? Tražim Vanju. Pa valjda radi. Da, ali nisam htio izravno doći k njoj. Polako, molim te, ne dolazi u obzir. Ja tampon zona više neću biti. Prošli put smo se skoro posvađali. Tamara, ja samo pokušavam naći način da opet ponovno budem sretan s njom onako kako mislim da možemo biti. Mama! Dolores moja! Hvala Bogu da si došla. Dođi. Super, nisam mogla dočekati da dođeš. Zašto, šta? Zato što si ti jedina osoba koja mogu ispričati što mi se danas dogodilo. Slušaj, ovo, Sebastian je bio tu.
I? Da, tu, u našem malom, neurednom stanu, bio je tu i vidio je Saru i družio se sa Sarom i mislim da je Sara oduševljena. Mislim, bez obzira što nema razvijenu sposobnost komunikacije, ali mislim da se on njoj sviđa. Ajde, baš mi je drago, hvala Bogu. A zašto ti nisi tako oduševljena ko ja? Ne, jesam, ne, stvarno, kažem ti, Saša, užasno mi je drago zbog tebe. Samo imam neke vijesti isto i to jednu dobru i jednu lošu. Dobro, da čujem. Kao prvo, Kovač me je zamolio da se preselim k njemu. Da. Pa dobro, nadam se da je to ta loša. A? Pa zapravo nije. Ne znam stvarno kako ti kažem to. Ja sam tebe htjela odmah nazvat čim sam saznala, Vanja mi je zabranila. Pa što je bilo? Malina je imala žičani slom. Nemam zbog kog vada, to nije istina. Jedan sin mi zabija nož u leđa, a drugi... A šta je drugi radi? Šta drugi radi? Da. Drugi je ovdje, uz tebe i ne ide nikuda. Unatoč svemu? Unatoč svemu. Gospodine Dragan, stigli ste. U redu. Trebate pomoć? Ne, hvala. Sretni. Da, mislim da će mi sreća trebati. Tko je otišao u Njemačku? Luka? Sad si samo moja. A sad slijedi faza broj 2. Tatica. Uopće se ne mogu skoncentrirati. Mislim, što ti misliš? Što će joj sve trebati? A ovisi o tome koliko će ostati. Ne mogu ni razmišljati o tome. Znaš što? Uzmi joj samo nešto za spavati. Jer ti znaš gdje te stvari stoje? Ne. Ni ja. Vidiš kako je tužno da ne poznamo svoju vlastitu majku. Ajde, Vanja, nemoj sad. Nemoj tako razmišljati. Sad moramo biti jake. Bog, starci, vidimo se. Bog. Ćao, Bog, deco, i lepo radite. Jasna, kaj s tobom? Cijelo jutro šutiš, kad neka nije u redu. Još sam u šoku. A ne znam kome bih rekla. Pa ne znam. Hoćeš da ja pozovem koji od tvojih prijateljica, a ja da odem iz stana? Jo, daj, ne benavi. Ovo je ozbiljno. Reci. Spremna sam čuti i ozbiljne stvari, reci. Ne znam. Da li ćeš me razumjeti? Mislim, nisi žena, ne? A, ženo... Dobro, okej. Jutro sam u gradu srela Sašu s malom. Pa, kaj s tim? Gle, ja sam tu malu vidjela.
Držala sam je. Dobro. Razumiješ? I ti meni možeš 100% onak reći da sam ja luda, ali Sara je definitivno Slavenovo dijete. Isuse Bože, Zadavit ću te golim rukama ako mi ne priznaš da si ti kriva za sve ovo. To znam. A, to znaš. Vidi, to je striptizeta. Ma nemoj striptizeta, vidiš, ja sam baš sigurna da ti je to ljubavnica koja se tako oblači da bi tebe zabavljala dok sam ja na kemoterapiju. Molim? Ma čuo si me. Čekaj, ti valjda ne misliš da sam ja ovo... Što je ovo? Što je ovo? Ja ti sekundu da ja ne znam ništa što... Gle, samo izađi, sad izađi, molim te, iz ovog stana što prije. Što prije? Čekaj, ti se hoćeš da se ja odselim? Što bi ti nakon svega ostao ovdje? Pa ne, ali Tamara, ovo nije istina. Nego što je to, optička varka? Ti nisi na ovoj slici i gol. I nekakva nepoznata žena koja nisam ja. Mislim, to je ono što ja vidim. A dobro, to vidim i ja. Da, zašto ti tako vidiš? Zato što je to tako, zato što je to istina. Nije, Tamara, to... Molim te, izađi, dovoljno mi je teško i ovako. Čekaj, molim te, Tamara, smiri se. Ovo je... Dobro, onda reci, objasni, molim te, što se po tebi to događalo? Što je to bilo? Pa ništa, ja sam sve vreme bio sa Nebojšom, pričali smo o tebi i... Aha, kako se onda dogodila ova maloljetnica? Pa ne znam. Osim... Čekaj, osim ako... Osim ako što? Pa ne vidiš, Nebojša mi je rekao da sam ja bio potpuno pijana. Ja sam potpuno siguran da ja nisam popio ni jedno pivo. Jedno pivo popio sam. Ne stani, molim te. Ne, ali, Tamara, ovo je namešteno. Molim? Ja ti se kunem, ovo je namešteno. O čemu ti pričaš? Kunem ti se, Tamara. Zašto ti si se meni kleo jučer da ćeš doći do ponoći? A vratio si se malo prije 12, ali idući dan. A vidiš, dokaze tvoje lude noći su stigli prije tebe. Pa dobro, ali... Ja sam deo noći bio u nesvesti i... Još te ne verujem da se ovako nešto... A sad se više ne zaklinjaš, samo više nisi siguran, jeli? Pa ne verujem, ne mogu sad tačno da se setim, zato što nije mi bilo dobro i... Molim te, nestani, izađi, nestani. Ne mogu da odem pre nego što ovo rešim. Ma nemam mi šta rješavati. Ne, Tamara. Meni je tebe pun kufer. Znaš šta, ako ti ne odeš, ja ću tebe izbaciti golim rukama. Čekaj, Tamara, smiri se, shvati da ja ni pijan ni drogiran ovo tebi nikad u životu ne bi uradio. Ma gubi se! Vidi, znam da si uzrujana, polako, samo se smiri. Prestani više, zašuti već jednom! Što ja ne razumijem? Ma dala sam ti sve, ime, imunitet, posao, stan, auto. A ti si meni obećao, jedino što sam od tebe htjela je vjernost i odanost, ali ti nisi u stanju to pružiti. Ma trebala sam odmah znati da ćeš ti biti i ostati jedan običan žigolo, pa sve što imaš na sebi kupili su ti drugi, pa i ovaj prsten sam ja kupila. Ne misliš ovdje ozbiljno? Ti si jedno obično smeća čovjeka. Tamara!
Ne moraš ništa. Ništa se neće promijeniti za pol sata, ali moraš jesti. Ok? Ne mogu. Ne mogu ju ostaviti sama. Hoćeš ti? Neću, hvala. Gle, s obzirom na to što prolaziš, mogla bi se ti razboliti. Razumiješ? A tko će onda biti glavni potporan u obitelji? Ma nije tako. Nije tako, a? Ako nije tako, gdje su onda svi ostali? Imaju svojih problema. Ma imaš pravo, sama sam. Ajde, daj. Ajde, dođi, idemo. Ljubavi, o čemu razmišljaš? Nečem što mi je Vanja danas rekla. A mislim što? Onak, cijeli dan si izvan sebe. Pa dobro, je to čudno s obzirom na sve što se desilo. Pa ne, nije. Mislim, ako hoćeš možemo otkazati vjenčanje. Mislim, odgoditi ga, prebaciti na neki drugi datum. Ili ga, ako hoćeš, otkazati skroz. Ima, o čemu ti pričaš? Pa mislim, ako je to problem, onda... Ne, naravno, daj. Samo nešto razmišljam, sam donio od nju odluku, odrezao sam sve stvari u životu koje do sad nisam riješio. Sve do tebe. I nadam se da neću opet biti povrijeđen. Nećeš, ljubavi, nikada. To mi je drago čuti, znači nije bilo uzalud, znači vrijedilo je truditi se to. Možeš ti meni samo reći o čemu se konkretno radi, jer ne razumijem? Slušaj, ne mogu, naravno, mislim... je neka moja odluka, znaš. Znaš šta, odlučio sam, moram ti pokazati koliko mi je stalo do tebe. Meni sad jasno da si ti neke stvari grešila u životu, upravo zbog toga što nisi bila sigurna nas dvoje, tako? Tako je. Zato nas dvoje moramo biti bolji. Vjeruj. Ideja večera kod Draganih je izvanredna. Stvarno. Govorim iskreno. I mi to moramo napraviti. Nas dvoje. Hoćemo, ljubavi. Je li čaj gotovo? Daj pogledaj, ajde. A gdje si, zvijezdice? Ti si, ne mogu pričati sad. O, pa zar ne znaš da nije baš pametno odbijati svoja budući producent? Paolo, i onako nisam ništa odlučila još. Ajde. Razmisli sa tom svojom lijepom, pametnom glavicom. Zar ne znaš da je to najpametnije što možeš učiniti? Oprosti, ali stvarno moram ići. A mislim što? Onak, cijeli dan si izvan sebe. Pa dobro, je to čudno s obzirom na sve što se desilo. Pa ne, nije. Mislim, ako hoćeš možemo otkazati vjenčanje. Mislim, odgoditi ga, prebaciti na neki drugi datum. Ili ga, ako hoćeš, otkazati skroz. Ima, o čemu ti pričaš? Pa mislim, ako je to problem, onda... Ne, naravno, daj. Samo nešto razmišljam, sam donio od nju odluku, odrezao sam sve stvari u životu koje do sad nisam riješio. Sve do tebe. I nadam se da neću opet biti povrijeđen. Nećeš, ljubavi, nikada. To mi je drago čuti, znači nije bilo uzalud, znači vrijedilo je truditi se to. Možeš ti meni samo reći o čemu se konkretno radi, jer ne razumijem? Slušaj, ne mogu, naravno, mislim... je neka moja odluka, znaš. Znaš šta, odlučio sam, moram ti pokazati koliko mi je stalo do tebe. Meni sad jasno da si ti neke stvari grešila u životu, upravo zbog toga što nisi bila sigurna nas dvoje, tako? Tako je. Zato nas dvoje moramo biti bolji. Vjeruj. Ideja večera kod Draganih je izvanredna. Stvarno. Govorim iskreno. I mi to moramo napraviti. Nas dvoje. Hoćemo, ljubavi. Je li čaj gotovo? Daj pogledaj, ajde. A gdje si, zvijezdice? Ti si, ne mogu pričati sad. O, pa zar ne znaš da nije baš pametno odbijati svoja budući producent? Paolo, i onako nisam ništa odlučila još.
Ajde. Razmisli sa tom svojom lijepom, pametnom glavicom. Zar ne znaš da je to najpametnije što možeš učiniti? Oprosti, ali stvarno moram ići. Kaj, otkantala te malo, a? Rekla sam ti da je opasno. Ne brini. Past će ona. Sve one alfine padnu. Oprosti. Da. Svakako. Pa doći će netko. Da, ili ja, ili možda moj sin, da. Da, javit ćemo. Nisam znao da ćeš doći. Pa znaš šta, eto, nisam ni ja mislio, ali put me nanio. Ajde, drago mi. Da. Kome si to rekao da ću doći? Luka, Nijemci nas zovu da dođemo u Frankfurt. Budemo. Zašto? Sad postoje dvije varijante. Jedna je ili nam... Vanja, tvoja mama je jaka žena. Ovo snimanje, to je valjda to toliko iscrpilo da je počelo djelovati na njezinu psihu. Ali to nije ni čudo za ženu u njezinu godina. Ne, ja mislim da nije samo to. Dobro, ne bi sad htjela ulaziti u vaše obiteljske, privatne probleme. Ma nije najgora stvar koja se čovjeku može dogoditi da ostane par dana u bolnici. A lijepo si ti to diplomatski posložila, par dana u bolnici. Gle, vjeruj mi, ovo je najbolje za nju u ovakvom stanju. To isto ne mogu vjerovati da je to toliko pogodilo. A ljudi su puno slabiji nego što oni to misle. Hana, reci, kad ih mogu vidjeti? Pa mi je jesmo malo premirili, ali ne znam, ja bi ti preporučila da pričekaš, da ona se odmori, da odspava, da ju vidiš onda tek na večer. Ja u međuvremenu mogu nazvati Sašu, pa ako hoćeš da ti pravi društvo. Nemoj, molim te, ne bih htjela sad uzrujavati dok je sa Sarom i tako. Dobro, ali mislim, vidim da ni tebi nije lako. Ne moraš se brinut, nazvat ću ja nekoga ko će me pokupiti i tako je. Dobro, gle, ja imam gužu sad, ja bi morala ići, a ti možeš ovdje ostati koliko god želiš. Dobro? Ajde. Molim. Ej, Tami, nisam baš dobra. Da, onda smo obje u istom stanju. Pa što je sad bilo? A Vanja, ne mogu ti ni pričati. Ej, molim te, možeš li doći do mene? Mama mi je završila u bolnici. Čuj, ja se ne mogu ni pomaknuti. Ej, ali ja ne znam koga da nazovem. Oprosti, moram ići. Tamara, što je bilo? Isuse. Halo? Ej, Bog, možeš li mi, molim te, pomoći? Mama mi je u bolnici. Tamara, ja ne znam... Šta je ovo, Tamara? Ti mene pitaš? Pa da, jer ja ne znam... Ti ne znaš koja je ta žena na slici? Pa ta loša. A? Pa zapravo nije. Ne znam stvarno kako ti kažem to. Ja sam tebe htjela odmah nazvat čim sam saznala, Vanja mi je zabranila. Pa što je bilo? Malina je imala živčani slom. Nemam, zbog koga? Ma daj, to nije istina. Jedan sin mi zabija nož u leđa, a drugi... A šta je drugi radio? Šta drugi radi? Drugi je ovdje, uz tebe i ne ide nikuda. Unatoč svemu? Unatoč svemu. Gospodine Dragan, stigli smo. U redu. Trebate pomoć? Ne, hvala. Sretno. Da, mislim da će mi sreća trebati.
Ko je otišao u Njemačku? Luka? Sad si samo moja. A sad slijedi faza broj 2. Tatica. Uopće se ne mogu skoncentrirati. Mislim, što ti misliš? Što će joj sve trebati? A ovisi o tome koliko će ostati. Ne mogu ni razmišljati o tome. Znaš što? Uzmi samo nešto za spavati. Jer ti znaš gdje te stvari stoje? Ne. Ni ja. Vidiš kako je tužno da ne poznamo svoju vlastitu majku. Ajde, Vanja, nemoj sad. Nemoj tako razmišljati. Sad moramo biti jake. Nego što je to, optička varka? Ti nisi na ovoj slici i gol. I nekakva nepoznata žena koja nisam ja. Mislim, to je ono što ja vidim. A dobro, to vidim i ja. Da, zašto ti tako vidiš? Zato što je to tako, zato što je to istina. Nije, Tamara, to... Molim te, izađi, dovoljno mi je teško i ovako. Čekaj, molim te, Tamara, smiri se. Ovo je... Dobro, onda reci, objasni, molim te, što se po tebi to događalo? Što je to bilo? Pa ništa, ja sam sve vreme bio sa Nebojšom, pričali smo o tebi i... Aha, kako se onda dogodila ova maloljetnica? Pa ne znam. Osim ako... Osim ako što? Pa ne vidiš, Nebojša mi je rekao da sam ja bio potpuno pijana. Ja sam potpuno siguran da ja nisam popio ni jedno pivo. Jedno pivo popio sam. Nestani, molim te. Ne, ali, Tamara, ovo je namešteno. Molim? Ja ti se kunem, ovo je namešteno. O čemu ti pričaš? Kunem ti se, Tamara. Zašto ti si se meni kleo jučer da ćeš doći do ponoći? A vratio si se malo prije 12, ali idući dan. A vidiš, dokaze tvoje lude noći su stigli prije tebe. Pa dobro, ali... Ja sam deo noći bio u nesvesti i... Još te ne verujem da se ovako nešto... A sad se više ne zaklinjaš, samo više nisi siguran, jeli? Pa ne verujem, ne mogu sad tačno da se setim, zato što nije mi bilo dobro i... Molim te, nestani, izađi, nestani. Ne mogu da odem pre nego što ovo rešim. Ma nemam mi šta rješavati. Ne, Tamara. Mene je tebe pun kufer. Znaš šta, ako ti ne odeš, ja ću tebe izbaciti golim rukama. Čekaj, Tamara, smiri se, shvati da ja ni pijan ni drogiran ovo tebi nikad u životu ne bi uradio. Ma gubi se! Vidi, znam da si uzrujana, polako, samo se smiri. Prestani više, zašuti već jednom! Što ja ne razumijem? Ma dala sam ti sve, ime, imunitet, posao, stan, auto. A ti si meni obećao, jedino što sam od tebe htjela je vjernost i odanost, ali ti nisi u stanju to pružiti. Ma trebala sam odmah znati da ćeš ti biti i ostati jedan običan žigolo, pa sve što imaš će sebi kupili su ti drugi, pa i ovaj prsten sam ja kupila. Ne misliš da ozbiljno? Ti si jedno obično smeća čovjeka. Tamara! Cijeli dan samo sjediš ovdje. A šta bi trebalo? Tvoj otac je sam u firmi. Mama, ali to znam i bez tebe. Jel ti znaš koliko se on muči? A jel ti znaš kako na mene utječe činjenica da su moji roditelji oteli moje dijete njegovoj majici i planirali ga zauvijek zadržati, a bez da prije toga mene obavijeste? Ha? Pa dobro, to nije bilo trajno rješenje. Znaš šta, uopće s tobom razgovaramo o takvim stvarima kad ti uvijek napraviš kako stari kaže i uvijek njega poslušaš.
Teško. Znaš kakvom smo te stanju našli ovdje? Kako? Stari, razvalio se ko stoka. Ostavio sam te samog sat vremena, kad sam se vratio, našao sam te kako ležiš među bocama. Jedva smo te odvukli odavde. Treba se ne pošliš kući. O, vjeruj mi, to ne bi bila dobra ideja. Nisam te vidio tako razvaljeno dugo, a i ne mislim tvojoj ženi si bilo drago da te vidjela takvog. Šta malo si spavao i to je to. Što mi je jasno što se dogodilo? A ne čudi me, praktički si bio u nesvijesti. Ajde, nije ništa strašno. Svima nam se zelamo jednom u životu. A i ono, kako smo se dogovorili, sve što se dogodi na momačkoj, ostaje među nama. Svaka čast, stara moja. Znači, uspjela? Točno onako kako sam zamislila. Nisam ti stigla prije reći, ali prava si profesionalka. Pa dobro, mislim, mene baš briga što klijent želi. Bitno je da dobro plati. A tvoji su razlozi valjda opravdani. Šta se to znači? A ništa, vidjela sam fotke na displeju. Ne izgledaju baš lijepo. Mislim, mene baš briga, ja ništa ne riskiram, ali da sam žena tog frajera, ostavila bi ga u roku dok si rekao keks. Pa da, to je nekako bio i plan Evice. A da, ali činila se draga. A čekaj, o čemu ti pričaš? Pa ništa posebno, nego, mislim, cijelo večer je stajao, a nije čak ni pogledao moju točku koja je, by the way, bila odlična. Da, vjerujem da je. Ma nekako je, znaš, to rijetko viđem, ali kao da je jedva čekao da ode doma svoje ženi. Čekaj, šta je tebi? Molim? Šta je tebi? Čekaj, sam ja tebe tražila psihološki profil tog frajera ili da si polugola legneš na njega? Pa, ovo drugo. Da, jesam ti dobro platila za to? Jo, jesi, dobro. Pa dobro da mi molim te nemoj držati ovdje moralne prodike, okej? Jer najmanje od svih ljudi to očekujemo od tebe, okej? I mene uopće ne zanima kakav je on frajer, shvaćaš? A osim toga, svi su oni takvi na početku. A onda nakon nekoliko godina više ga ne bi morala nagovarati na to, okej? Pa nismo ga baš nagovarale, više smo ga drogirale. Gle, znaš šta? Imaš malo predugačak jezik za nekog za koga ja plaćam. Okej? Uostalom, ja sam učinila svojoj mami uslugu. A ti plati kavu jer znam da imaš za to. Kako god ti kažeš. Vanjuška, ti si. Mislila sam da je tata. Da, ja sam. Jer? Da. Što je rekao? Rekao je da ne želi doći. Rekao da ne? Da. To? On se ženi za par dana. Da, i on tebe krivi za sve ovo po novinama. Molim te. I rekao je da ne želi da ti daje lažnu nadu. Lažnu nadu, to je rekao. To je rekao, Bože, ne. O ne. Mama, ne. mama, molim te. Mama, hej, polako. Mama, Moram ići. Moram ići. Mama. Moram ići, o ne. Ne. Uđi. Čuj, di da ostavim? Možeš tu, eto. Znaš što, mala je zaspala, idem ja spustiti u krevetić. Samo daj. Da, malo je neuredno. Oprosti. A ne moraš se ispričavati. Ma ne, neuredno je i malo, inače se trudimo ne razbacivati stvari, ali prijateljica mi je jako često dežurna, ja sam u neku ruku dežurna, pa tako da... Baš lijepo od nje da ti hoće pomoći. Mislim, dok se ne snađeš. Pa bojim se da to nije dok se ne snađem, nego više zauvijek ili dok ona ne ode. Ali nemoj me krivo shvatiti, ne bunim se, super nam je stvarno. Znači, malo kad unatrag pogledam svoj život, onda shvatim da je možda ovako najbolje ispalo za mene. A Hana je divna osoba. Stvarno jedina na koju se zaista mogu osloniti. Jesi možda ti za
jednu kavicu u ovom neurednom stanu. Znaš da sam baš to pomislio. Ja se nisam usudio pitati, znaš. Zašto? Pa nisam se htio nametati, ipak je tu mala beba, pa mislio sam možda samo šetnja i... Tako ti to s bebama. Spavaju, plaču, piške. Plaču i piške. Da. Ako su zdrave, a Sara, hvala Bogu, je. Voljela bi se češće viđati s tobom. Ponekad mi je jako dosadno, znaš. Stvarno? Grozna sam, jel da? Nisam to trebala tako priznati. Kad si ti u pitanju, ne možeš mi biti grozna. A daj mi reci, a što ti radiš s nama ovdje? Zašto? Pa, mislim, s takvom karijerom, s takvim socijalnim životom. Provati. Teta Jasna, dajte mi ju. Saša? Da, što je bilo? Učinilo mi se... Ne. Ovo je Sebastian, znate. Drago mi je. Moj prijatelj. A ovo je teta Jasna, ona je od Bohaninog dečka mama. Mislim da smo se upoznali na večeri. A da, točno, valjda, jesmo. Saša, dušo, možemo li razgovarati nasamo? Teta Jasna, ali ja mislim da sad nije pravi trenutak. Ali stvarno bih trebala. Saša, mogu se ja maknut, nije problem. Ne, ako je nešto bitno, recite. Ma nije ništa. Dobro, ne znam, nema veze. Drago mi je da smo se sreli. Jako mi lijepo izgledaš. Hvala. A mala je... Sara je prekrasna. Hvala. Što je to bilo? Nemam pojma. Zbilja čudno. Da. Jako čudno. I onda, dobro? Možete li nam dati vaš ekskluzivni intervju o napisima u medijima? Kako može biti ekskluzivno nešto nakon ovih napada vaših kolega koji su... Nakon što ste ipak ostali uz EMU i najavljujete skorašnje vjenčanje, određeni krugovi počeli su špekulirati o tome da je Emina trudnoća bila samo marketinški trik. I nakon što saznamo da ona ipak ne nosi vaše dijete i to što se slučajno poklapa sa prestankom snimanja. Na takve slučaje gluposti ja nemam komentara, vjerujte. A možete mi reći, vaša ljubav je prava ili lažna? Pa šta vi mislite, prava ili lažna? Što je vaš odgovor? Kako možete tako nešto pitati? Što vam nije jasno u našoj izjavi, u našem iskazu? Molim vas. Vi ste bi ja ovim godinama se bavio trikovima, da meni je potrebno da se bavim tim glupostima. Nosite se u 3. Pa evo nek to bude ekskluzivni moj intervju u odnosu na vas. A možete mi reći, to jest dati vaš komentar na Eminu navodnu ulogu u filmu Paola Pistolinija? Pa pitajte mladu damu, ja nisam njen menadžer. Istina je da mi je ponuđena uloga, a odluku ćemo donijeti zajedno. Hvala. Molim. Ništa sve ove pošte. Dušo, znaš šta i to... Ne, molim te, i to smo morali obaviti. Dobro, ja ne znam da li me više živcira kad čitam neistine o sebi po novinama ili kad stojim tu ko na sudu i odgovaram na glupa i bezobrazna pitanja. Da, i nemoj mi reći da sam sama kriva za to jer znam da jesam. Žao mi je. I hvala ti što po 100. put prolaziš ovo sa mnom. Sad znam što je ljubav, pitanja. Da, i nemoj mi reći da sam sama kriva za to jer znam da jesam. Žao mi je. I hvala ti što po 100. put prolaziš ovo sa mnom. Sad znam što je ljubav. Emice, da Dušo, bez brige, slušaj, ti kažem, mi ćemo biti vijest dana, onda će doći neki drugi jadnici koji će oni dovesti ovdje, onda će oni biti na tapetu i to tako ide. Ema, ti si na redu. Ok, idem. Idemo. Ajde, Ovo mi je zadnja scena. Znam, ovdje moraš to uraditi, ajde. Volim. Znam, ali slušaj, ja tebe volim, ali čekajte, ajde, ajde, Emice, ajde. Jalo, da? Ej, tata, Reci, Vanjuška. čuj, ja sam na hitno i voljela bih da dođeš. Kad ti se nešto dogodilo? Ma ne meni. Nego? Čuj, ma
Mama je ovdje, popila je previše tableta za smirenje i jako je loše i tražila je da te vidim, molim te. O, prijatelju, napokon si došao k sebi. Koliko sati? Sve dugo spao. Predugo. Što mi nisi probudio? Misliš da nisam probao? Ali ti si nisi dao. Ja ne znam kako ona tvoja izdrži s tobom. Tebe ne bi ni top krevko probudio. Ne znam stvarno šta mi se desilo. Znam ja, malo previše pive. Previše. Popio sam samo jedne. Teško. Znaš kako smo te stanju našli ovdje? Kako? Stari, razvalio se ko stoka. Ostavio sam te samog sat vremena, kad sam se vratio, našao sam te kako ležiš među bocama. Jedva smo te odvukli odavde. Treba se ne pošliš kući. O, vjeruj mi, to ne bi bila dobra ideja. Nisam te vidio tako razvaljeno dugo, a i ne mislim tvojoj ženi si bilo drago da te vidjela takvog. Šta malo si spavao i to je to. Što mi nije jasno što se dogodilo. A ne čudi me, praktički si bio u nesvijesti. Ajde, nije ništa strašno. Svima nam se zelamo jednom u životu. A i ono, kako smo se dogovorili, sve što se dogodi na Momačkoj, ostaje među nama. Svaka čast, stara moja. Znači, uspjela? Točno onako kako sam zamislila.